menjur bapak keras. Tak, bapak keras. Lalu kita saya menjur mereka tahu bapak berpropos ke wing. Dan amdan. Kalau saya menjur bapak keras, pak. Tak, kemudian syukur kita sudah tahu. Kasing San Perthai National People's Party NPP Ranikor Block Committee Southwest Khasi Hills District mentarasngi haka jingelang pa kabala pelong hador bar hall Nongjri Southwest Khasi Hills District kalayo banya menjur lang yo kurtong ubanya kunya ke election MDC na Ranikor constituency haka jingedon lang ki pa kinongkit kam jong ka party haka ni ka jingelang uba kit borlang nongrem chief advisor jong ka party NPP uba deiru president ke NPYF Miglai state ulayo ban terwa ya ka kerteng jong pa Mandilos Nongbri kumukurtong na kapati NPP banda kaliang kipai ba kila menjur lang baro da kabarakti o ba Mandilos Nongbri banong kumukurtong uban ya kun ha kani ka election MDC na Karanikor constituency uba Mandilos Nongbri habakren kani kasngi ulapan pau ka jing sngo kemen bagi pai ba jang constituency kila ibet yu banong kumunong yalam bat kumjuru kumutaw kertong uban ya kun ha kani ka MDC election na kapati NPP na Karanikor constituency di halor kene ka cingterwa nakaleng ka conga ngapedek soha panlong kumu kandidat jopi bat panganlam kemat hak te ka election MDC bat kawai kalong ba POE ana ngadam dai tang briu bat mai akakam politics ngapat dai tau briu ubalayar akakam sai sima di ngatrai pila tip ya kata bat shibun kijingduna kiba pila bat syam hakaba ngalong kumunong yalam andre gawai galong ka jingkerpat ka conga lada pila ka jingduna ka conga pi kibala ramba kibala slam hakakam syakri sanyi masima ngadon kam yang ka jingketu ka pam ka jongpi ngadon kam yang ka jingikai ka jongpi kumno banganyan nomar ba ka jingalam yo pai pahi kamlong kapasuk pangala panlehi dala di marway handring adon kam yang akan hun kapas kiam kapa kimsa dia teli haga parti balanga unong yalam di kane galong kajikerpan kajonga bat abapai sagoi kalian POE pangarong amdadai utau brio ubabit ubabiang hakata kamai kaji kumpalong kiwe handring adai abapila pantam yang kumunong yalam kat bana kabut kabur ngalong kapakulay yalam ya parti bat ngandom le landet lale ngandom isi tempor hanga jingalam kajonga kat kapangadon kabut kabur hanga ngandong unong yalam ujompi hanga te election kabansawan bat ngamdei uta ukauput lale uta uba IEP stemeti andre yang aru ngala email akaya kong mukun sendrang ngarung along mukun sendrang panyalam yang kenhun kajongi kantam yang kapati kajongi di kene galong ke kecil so tenat apabila penkup yang pangalam kemat panganong ukurtong jompi akate ka election MDC banga ngakapat ya kipai paro kalau kata kacing kerpat kajonga ngadon kam yang kicing trelang jompi paro kipai ngabong tang yang Andre yaki nong kabut dan yaki member jong ibadan po kapati ngadon kam kajing trelang kajompi kajing ai jimut kajompi waladai kajing ai jimut kaparido yolese kadai kapakordor di wanam skau leran dan wanam sauting bapin ai jimut yang pangan yalam yang kapati pangan laban yalam kampai kapati wanam ting wanam lerai ban keren ne bantul yang akano kapur lada yoi ya kata ka jingduna ka jonga lane POE ya ka idea lane ka jingmut ka ba ngala ban yalam khamba ya ka parti pila bantul pila banwan kendur markman do yang lane pila ban khot baru nga panpaw jing sukemen ba hadin ba nakajing tresitom jong panel bi tisang ma pati ba Mandilos kum kinokit kam hakmat jong ka block unit hang ne Ranikor ngilayo mentaban ya syong ya ni ka komiti ba kongsan bat ngilayo ya kaban ya jit ya kandidat ubangin sapha ika keteng jong iba Mandilos mentas pok ka state election committee jong ka parti LPP ka jongi tindak kaleng juga suban panpaw ni sukumen nomor hakapor ka balengkot ni isibon ki nongkit kam janman ki unit kilayo ya kan poy ha ka por
pat na sukumen ba namar bang iba yun ni maslihi baro ki menjori ka keteng jong Mandelas panong kandidat jong tenagaleng jong aro kumuway nung kitkam jong ka parti bat kum traisnong jong karani kor konstruksi ngadap ka sukumen bat nga kitbok kiruyang iba Mandelas bahakat jengjat lenti jong ban tray sitom ban organize ka parti hapo jong ka blok jong i ngej scam ba ka parti jong i kanang klain na kasngi bat kamar patin la dang ya tray sitom ngai i bakadon ka jing kermen hau ni usam larang ba jong i ban yo ya ban khet yu so jong jing job hak ni ka MDC ka ban salong hak ni kisnam wan Ini bangal ajoin cakasan himasima ngal ajoin hakni ka parti bat nga ila thungya kum working president te hakni ka kentiru ngila pelong hakni ka meeting hakaban sawan ya ka election MDC ka ban sawan te kila pen khamti yang bangan long tau kertong jongki ban yakun ya ketika election ngadap ta ka jing sopmen adu kata-kata nomor ke kamon ka jongahi ka de galong ban syakri ya kipai ba te abang apai kadon ka jing tuna shibun hapo karoi kapar hapo kadong kathan ka jungi kamtam hakon sansi ga jungi ngatrai lada kumbaki pai ba kilapan khamti yanga bat ladangan poi syakathong ngalaban syakri khambha bat wara ka jing mentoi ki pai ba bat pendap ki jing tuna badon hapo kadong kathan ka jungi kata kalong ka jing kemen ka jungi